iratanga amafaranga nta gishoro na kimwe utanze, irimo irakorera kuri Telegram. So uraza ahangaha, dore iyo airdrop, dore ngiyi nibereke, ni iyi ngiyi. Ubu ni bwo buryo itangamo inturo zayo. Noneho uburyo ikora ni ugutumira abantu maze bakajya bakwishyura. Ahangaha kabiri no gutumira abantu. Aha noneho ni ama payment history, uburyo igenda yishyura. So rero tubanze tujye kuri payment history. Urabona yuko umuntu uyibikujemo ahita imupostinga. Urabona yuko iyi ngiyi ni successful withdraw y'amadolari 10. Fees bawukata 25, ubwo ni amadolari 2.50 ku ijana. So n'amaproof aba ahari, dore ngaya proof. So guys, rero ino airdrop iratanga amafaranga rwose. Noneho reka tujye kuri USDT. Urabona yuko njyewe ahangaha barimo barambwira ngo ahangaha kwinjiza amafaranga ni uburyo bwo gutumira abantu. Iyo utumiye umuntu umwe baguha idolari rimwe, kandi ahangaha wemerewe kubikuza uri uko ugeze amadolari 10 guys. So rero link urabona yuko njyewe hano mfite urabona yuko balance my account, ndaza nkanda rasanditse my account, and below is account maintenance iranze. Ariko urabona yuko ahangaha ari minimum withdraw. Dengire byo nababwiraga $10 your current balance. Ufite amadolari 2 ngiye maze gutuma. Nayo ngaya ni aya bonus hano hejuru bamaze. So rero wowe cyuza uraza urebe muri comment, urabonamo link y'iyi video maze nawe ubinjiremo. Ndibuka ko ikorera kuri Telegram gusa. Ubona link dore ngiyi, cyangwa utanayibona ukaza link dore ngiyi, kanikopiye. So niyo